sore. Ya, kita dari Bali United kita punya waktu yang bagus buat persiapan lawan PSM Makassar. Kita sudah punya waktu buat punya recovery yang benar, punya istirahat yang benar. Itu juga saya lihat di dalam latihan kita, semua pemain punya konsentrasi, semua sudah kerja sangat keras di dalam latihan. Kita mudah-mudahan bisa main bagus dan result lawan yang tim kuat PSM Makassar, mudah-mudahan bisa dapat yang hasil positif lawan PSM. Terima kasih. Nuri, statement please. Okay, so we are here. We gonna have a good challenge. We're gonna play a good team on a stadium where the fans are very supportive and loyal of the team. So it's gonna be tough, but I think in every game we go in with the hope and trying to do our best to try to win the game. And tomorrow it's not going to be a difference. We will do our best, try our best, and we will see how long it will take us. Ya, dia tahu ini yang supporter sangat fanatik buat PSM Makassar, yang punya tim dari PSM Makassar. Dia tahu di sini pertandingan tidak mudah buat main lawan PSM, tapi dia pikir positif di dalam pertandingan semua bisa terjadi. Terus dia pikir positif, kita bisa dapat hasil positif. First of all, before I'm going to say something about the game, Sebelum I pertama-tama was very hurt because of tragical moment with Ilyas Pasovic. And I want to say, dear Ilya, I want to express my deepest condolences to you, your kids, and all your family on the passing of your wife. Also our deepest condolences to the club Bali United, the fans of Bali United, and of course all fans of Ilyas Pasovic. So, dragi Spaso, nek vam Bog podari svu snagu i ljubav da pobjedite tugu koja vas je zadesila. About the game, tomorrow we play against number one in the league, and we play very strong this season, and it's for us great game. The team show already stable performances, especially against the team on the top of the league. And I'm expecting that we tomorrow are going to play as a team with high discipline, and we going to play a good game. Terima kasih. Kami semua pemain sudah siap di pertandingan besok. Coach, saya cuma singkat mungkin untuk kondisi asing Timu dengan Musa untuk target. Terima kasih. Both are fit and ready to play. Kemudian untuk Rifki Magonom kemarin kan katanya sempat di serangan demam ya. Apakah sudah siap dimainkan besok atau seperti apa? He don't have fever today, and we decide to give him rest today and stay. He can stay home today, and depends of his condition. Tomorrow we will decide if he gonna play. Bali United juga datang ke Makassar tanpa 5 pemain coach. Sedikit karena pemain belakang. Hal yang sama juga, hampir sama juga di PSM, dan PSM agak sedikit lebih parah coach. Menurut coach, yang mana dengan kondisi kedua tim sama-sama pincang, menurut coach, tim mana yang lebih diuntungkan untuk laga besok? Terima kasih. To be honest, I put focus 100% on my team. Tomorrow we need to deliver performances same if we play same like we play against Bali, who is complete. Only then we can win. Because Bali have individual qualities in Lillipalli and Place who can score always goals even if they don't play good. So against Pesifura and Surabaya, they shoot 2 times in the goal, 2 times in 90 minutes. Place shoot 1 time and Lillipalli shoot 1 time and they score 2 goals. They don't need to play good.
to get result. That's why they are on the top of the league. Terima kasih. Top dunia tau nggak? Top dunia, udah bukan enaknya top dunia. Kali 17 kemarin. Ya, makasih. Abang tuh. Besok ya. Pegang. Lili, gimana? Kamu di mana? Teriak-teriak kamu terus, ha? Hah? Dulu di mana? Lagi. Sekarang? Ada. Gimana? Oké, goed. Je hebt me niet niks toch? Hoe weet ik het? Ik wist niet eens dat er was. Hij heeft Hij heeft van dit naast. Waarom niet? Oké. Je bent in Makassar jongen, dan weet je nog gelijk. Hoi, Barry. Sak pa boss. Motherfucking paus. Naga mana na Of niet? Mas wala. Wat heb ik genomen? Tuna. Geen baltje? Kawan. Catat. Naga mana naga? Dua. Naga. Belum. Zie je dan? Tuh. Oh, ribut. Ya. Ewan ko.